barati le batlegi ba Mpho Gospel, ke le fa koša ya bobedi. Koša e re ke a mo rata Jesu. Ke rata Jesu ka baka la gore o nthulušitše. Ke rata Jesu ka gobane o nkgwetše. Ke rata Jesu ka gobane o ntshwaretse dibi tšaka. Ke rata Jesu gobane wa ntšhireletša. Ke yena mošireletši wa ka, ipshineng ka yona. Ke morati wa pelo ya ka.